barana ma guli bindan lamba ma dodo bambalu umpo sarong-sarong kaluana tongkonan layu umpo tadung sama lelena sungan bakalan doang to dio padang tuo balok dio tanah tumbo kulau padang di bokin tungkasangan nalili inap padang pitung penanian todi boleh pona manike todi bo bue rara tang da diro rika tau tang da bari kamadanda susi sari tato lamban tento darra atau norong tiba sema tamateran te kalua tiban sibang lola bantar ko bulan na nenek mangan na sangka lolo sukan dau rena todolo mang lentenan paniguan limisa babana padang dilabo tungkasanganna isong kaluana padang di kesuk palimu kai sinna tondo di beloara katonan na paling tonggon duka pantari sanga sola rupa makarai kita pantara nakana pirade pangloloan nada tumuane padang dipo panta nakal lolo ondo mabira kaduka tiumba padang dibase sama tempe dayanan sama bandaran sama waya todio padang atuo balok odio tanah tumpu pulau tosa basse sang kalabanda to di kota bunga to di bagi pengkarobi balo telong tungkasangatna ondong kira kaduka turi yamana tongkonan ayu kulowo sukan tau rena suman bakalan doan tiumba padang di borinti mata toana padang di gesuk lili 2, 3 sukan olawan taruh bulan seleksi renden lo sukan tau rena sari tato lambat tiumba lamai de padang di banda akan lolo padang itu akhirlah orang tua kita iteran rumah banda di borong tongkon duka bandari sama solar rumah makarai kita todilan dolan ni allo angina todilan kapak taunan ni tokulla pura di belendu tonna palutu tombang bakila allo tonna baosa bala tanam bena bulan anna dilan dolan ni todi tumane tomen nipu maka di mana pantara anak-anak kabarrean nallo pangloloan nakalindo bulanan tiumbak padang di pohulu gayang ada padang di basetang ana di
po karobo hotang karawan na padang disang Allah dola upadang ditumbang datu diong padang titanang talo dainang samba batulalikan buah pondrang tungkasang ansaweri gading dainanna lagaligo tondokona patala bunga bajung ngerilu bagantiananna makalimana pantaranagana bali sunna umbuk Sulawesi Selatan di Pomaririn Natallo na patala merang daenan na sombay rigoa padang mangga nanay dumeken do kidirema atau dio biring ita sigi mapulu padang di Mangkasa malu ambas hitung kasangan nakaraenge bonto matawang pak gantianan na ayam jantan dari timur makalima anak taruna lepongan bulan untur roy padang di Cendrawasih lili na padang di Irian padang di Papua mambela dongan dondo kamiran na langi malum malun apa inde tebas sena nenek bisa rato di potau bunga kailing di tumbiringan tontong manda atato ulang anata salungku lamba lambana tontong tasi osoi kumugo tasi turan andi ki kampak na panda di bolong lantai barung-barung datu latan naisi bamatu induk tomer rapu dalam angga tomak kapunan nau si tamu-tamu magandang siduk pa pada bombongan pada bukut na buangin pada tarong kon asik
Pondok boleh jalan duit ke kata. Bahwa ada sukacita iman di lubuk hati yang paling dalam segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Sambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin di pelataran duka cita ini. Tanda ucapan turut berbelasungkawa dalam prosesi ritual pemakaman ayahanda terkasih yang telah kembali ke pangkuan Allah Bapa di sorga. Atas nama segenap rumpun keluarga yang berduka cita, kami mengucapkan selamat datang di pelataran duka cita ini. Beristimewa kepada Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin para kekasih Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu melangkahkan kaki ke pelataran duka cita ini. Telah terucap untayan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya yang berasal daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepadanya. Kami tidak dapat merangkai sebuah kata-kata yang indah untuk mewakili rasa bangga dan rasa haru. Tanda pernyataan terima kasih untuk memberi makna ketulusan hati Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin. Hasanah wakina atsa benar, berkenan menjaga kita di dunia dan di akhirat sah api neraka. May pirangi te dong ki sangay. Dara te dong na pong leon. Do may ito nga umpatuli dong. Dara te dong na keluar ka almarhum Papa Sorman lo may karwaya tumbang datu umpatu Papa Minda. Terong na anak sana Suledatu inde belu na petuaran. Dara terong na mama obe ejo may manukwari umpatu tobalu. Bebe bang boleh. Dara terong na anak sanede alam may tandong sanede alam may tandong batu papan na petuaran. Ibu pesure dulu jo. Nomor 10 kasir 19. Terong na Dr. Martin Rantetondok SHMH Batu Papaleri Jomay Bokin na petuaran. Terong na bati ne betrik Jomay sang kombong bonoran na petuaran. Ya bang, tujuh dah aku. Terong na pala inde bonoran na petuaran. Terong na sanepota inde bonoran na petuaran. Terong na Papa Gloria Jomay Jakarta umpatu Depi. Terong na anak Indotan na inde bonoran na petuaran.
Masa malay dako tu. Layan na to, naik kok piade ito mang kambi na dolo. Iyo, ko talam ba mo lako bay. Yung may kete, na petuaran. Sa Nelia, hindi bonoran, na petuaran. Pwede. Bay na sa Neulan yung may kete, na petuaran. Pwede. Bay na mama, adi yung may manukwari, umpatu deti. Bay na sa nerenge, batu papa serli yung may gokin, umpatu deti. Terote. Terong na bati ni siwa lamay tandung. Lamay batu papan tandung na petuaran. Terote. Terong na pongano sola silunay de bonoran na petuaran. Terote. Bay na papaamar rin de bonoran. Umpatu tabalo. Bay na amar rin de bonoran. Umpatu lamba sola siluna. Bay na rai sola adina. Inde bonoran na petuaran. Bay na papapegi yung may karasik. Laban anak tomate. Ebram yung may kete na petuaran. Bay na mama Anisa yung may kete na petuaran. Bay na sa papahari yung may rante na petuaran. Bay na sa nairangga yung may kete na petuaran. Bay na siya papasara yung may kete na petuaran. Bay na naimanda yung may lalating na petuaran. Bay na papa na opi batu simbong hindi bonoran na petuaran. Bay na papa kisal lamay marante na petuaran. Bay na rapli sa mali may kalawlo rin di batu. Umpatu panguyuan. Mangkaliw ni na. Bay na nenek Lea domitong lo madandan. Bay na nenek Leo domitong lo madandan. Umpatu sa sudah datu. Bay na papa nadi ninde bonoran na petuaran. Bay na sa papa era lo may kepe. Umpatu anak tomate. Bay na sa papa Sony yung may kete. Umpatu anak tomate. Bay na naipan yung may batan. Umpatu tobalu. Bay na mama bayu lo may labo. Umpatu siapa paminda. Bay na papa Asep inde bonoran na petuaran. Bay na sa nairemen inde bonoran na petuaran. Bay na sa papa Bisang yung may batan na petuaran. Bay na keluarga almarhum Papa Sorman lo may karuaya tumbang datu. Upatu papa palin batu ne tora. Bay na papa kaila ide bonoran upatu lilo. Bay na ne uji ide bonoran na petuaran. Bay na pobepi ide bonoran na ban anak tomate. Bay na ampi do may mengkete. Bay na ampi do may mengkete. Upatu tobalu. Bay na papapeti do may sumalu. Upatu tobalu.
Baik na laso batu pomaring itu mikete. Batu lilo. Baik na mawa batu papa elo. Yung manupari. Batu batu. Baik na. Baik na papa nela yung manupari. Batu batu. Pwede! Baik na paliting yung may booking, batu balu. Pwede! Baik na pumili yung may kete, batu lapa sola arena. Pwede pa nakatubay ka na natin sa ngay, batu lituali sa ngay. Pwede! Baik na mamayang sen yung may palopo, batu balu. Baik na zaman yung may booking, batu balu. Kukua tabe do mai te tongkonan kada do mai te pandong Pak Ulele inde to di popasam bunga buduk di baumburan Pak Ulelean lalangan Pak sang lau eran lain dek Pak sang tangge pelalan laung kampio santung sang rarak talonggo bi di bulan Pak gantian makaraeng ta Abah kukua tang lana poti ramban dia tua mi tang lali bang parayami torro manasana katongkonanta lantema aloto temo si solatu inan latani umpatar umpamanasa katongkonanta ya matu katongkonan kamarintinanna anak sen elaso batu seindo daun sulukan babangan ulang nararamakampan tutun metua Laumpataru umpamanasa katongkonana langan alang letter H katongkonan kamarintinana siapa Pak Eto Jomai Makassar ulang nararamakam bantutun metua katongkonan kamarintinana sia dokter Karenda Jomai Kete ulang nararamakam bantutun metua katongkonan kamarintinana sia dokter Laso Jomai Jakarta Rampotongkon membatumali lako lamba katongkonan kamarintinana lai batu mama daun Jomai Jakarta katongkonan kamarintinana sia Bapak Nadin Inde Bonoran ulang narar makam bantutun metua laum patar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 40 nalantang nomor 47 katongkonan kamarintinana siya Mama Bayu lamay labo rampotongkon membatumali lako Papa Aminda lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 27 katongkonan kamarintinana siya Paela Menggebe rampotongkon membatumali lako anak tomate lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 97 saya lako nomor 24 katongkonan kamarintinana siapong dian jong may palopo rampotongkon membatumali lako lidong solasiuluna lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 97 saya lako nomor 24 katongkonan kamarintinana siya Mama Yugen solasiuluna sang kombong lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 40 saya lako nomor 42 katongkonan kamarintinana siya Bapak Yudar jong may mamasa ulang nararamakam bantutun metua lompatar umpamanasa katongkonana langan alang letter F katongkonan kamarintinana bati siya Nesiwa batu papan tandung labo ulang nararamakam bantutun metua lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 30 katongkonan kamarintinana siya Pongsau Inde Bonoran ulang nararamakam bantutun metua lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 40 saya lakona lantang nomor 40 nalantang nomor 47 katongkonan kamarintinana sia Nenek Leo Tonglo Madandan rampotongkon membatumali lakone Suledatu lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 50 apa saya lakona nomor 55 katongkonan kamarintinana bati sene Patrick sang kombong Bonoran ulang nararamakam bantutun metua lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 33 saya lakon nomor 34 katongkonan kamarintinana siapong Leon Tonga rampotongkon membatumali lako lidong lompatar umpamanasa katongkonana tamalantang nomor 97 saya lakon nomor 20 napa
Katongkonan kamarintinan na sinerenge paatu siya papasarli Jomay Bokin rampotong kon membatumali lako Devi lompataro umpamana sa katongkonan na langan alang letter A lantang nomor 97 saya lako namoro 20 napa. Katongkonan kamarintinan na siya Papa Bendi Jomay Sumalu rampotong kon membatumali lako Topalu lompataro umpamana sa katongkonan na langan alang letter A lantang nomor 97 saya lako nomor 20 napa. Katongkonan kamarintinan na siya Dr. Martin Rantetondok SAMH patu siya Papa Leri Jomay Bokin ulang naranamakang bantutun medua lompatar umpamana sa katongkonan na langan alang letter I. Katongkonan kamarintinan na siya Laso batu siya Pong Maring Jomay Kete rampotong kon membatumali lako Lidong lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 97 saya lako nomor 20 napa. Katongkonan kamarintinan na siya Pong Amar Ponoran rampotong kon membatumali lako Tobalu. Katongkonan kamarintinan na siya Papa Nela Manokwari rampotong kon membatumali lako Tobalu. Katongkonan kamarintinan na siya Parinding Bokin rampotong kon membatumali lako Tobalu. Katongkonan kamarintinan na siya Mama Obe Jomay Manokwari rampotong kon membatumali lako Tobalu. Katongkonan kamarintinan na siya Mawang Bado siya Paelo Jomay Manokwari rampotong kon membatumali lako Tobalu. Mindu na to lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 97 sa lako nomor 20 napa na alang letter A. Katongkonan kamarintinan na siya Mama Adi Jomay Manokwari rampotong kon membatumali lako Devi laumpatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 97 sa lako nomor 20 napa. Katongkonan kamarintinan na anak siya Nenek Suledatu Belu ulang naranamakang bantutun medua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 10 apa sa lako nomor 15. Katongkonan kamarintinan na siya Haji Pilipus Jomay Makassar rampotong kon membatumali lako Bapak Dandan lompatar umpamana sa katongkonan na langan alang letter K. Katongkonan kamarintinan na pa siya Haji Pilipus Jomay Makassar ulang naranamakang bantutun medua lompatar umpamana sa katongkonan na langan alang letter K. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Ivan Marante ulang naranamakang bantutun medua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 saya lako nomor 47. Tabi ko dole ko pamaleso lah umpatar rugi katongkonan ta tamalantang nomor 40 nalantang nomor 47. Katongkonan kamarintinan na siya Nenek Jenny Domay Rante tayo rampotong kon membatumali lako Nenek Parung lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 napa saya lako nomor 45. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Rini Domay Rante tayo rampotong kon membatumali lako Mama Parung lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 napa saya lako nomor 45. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Sem Ponoran ulang naranamakang bantutun metua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 nalantang nomor 47. Katongkonan kamarintinan na siya Nenek Remen Ponoran ulang naranamakang bantutun metua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 nalantang nomor 47. Katongkonan kamarintinan na anak siya Soleda Lelating ulang naranamakang bantutun metua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 10. Katongkonan kamarintinan na siya Nenek Ari Ponoran ulang naranamakang bantutun metua lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 saya lako nomor lantang nomor 40 na lantang nomor 47. Katongkonan kamarintinan na anak Sindotanga Ponoran ulang naranamakang bantutun metua. Katongkonan kamarintinan na siya Nenek Uci Ponoran ulang naranamakang bantutun metua mintu na to lompatar umpamana sa katongkonan na tamalantang nomor 40 na lantang nomor 47. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Kaira Ponoran rampotong kon membatumali lako Lidong
lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 97 selako nomor 20 naba. Katongkonan kamarintinana sia Ramli Kalaulu Rinting Batu rampotong kon membatu mali lakopong yuan lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 37 selako nomor 30 karua. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum siapa Pak Sorman Karuaya Tumbang Datu rampotong kon membatu mali lako Bapak Palin lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 27 na alang letter F. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum siapa Pak Sorman Lamai Karuaya Tumbang Datu rampotong kon membatu mali lako Bapak Minda lompatar umpamana sa katongkonana langan letter F na lantang nomor 27. Katongkonan kamarintinana anak senedae tandung batu papan ulang nararamakam bantu utun metua lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 30. Katongkonan kamarintinana sia nenek wawan lelating ulang nararamakam bantu utun metua lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 90. Katongkonan kamarintinana sia Mama Iansen jong mai palopo rampotong kon membatu mali lakoto palu lompatar umpamana sa katongkonana tamalantang nomor 97 selako nomor 20 naba. Katongkonan kamarintinana sia Bapak Febi batu sia Bapak Irmia Marewa jong mai Karasik rampotong kon membatu mali lako anak tomate umpamana sa kaboro omo katongkonana do alang letter G. Na gua kadana tomak raputallang pak duliran tomak kabunan nao karampuan tatongkon umbu petua sundun tondon to batang talangan mo kitimang mak bulosang lampa kita dedangan maau tangkileson na buang maratontong umbabon no suka nilako kaleta solanasang mindu na painan kaluata rambos ipakata na bateng temetomer raputallang katang mauburan siya katang palambiran lanteraro kena panda di bolong tang lata pokinal loilalan lako bakabana lembang tang lata bubokong kalambana lako pento 2000 sanda kasalle belan na mindu na to tang dianggai tang ditungganan kumua buang batu lompasi rundunan bule katongkonan tala sundun lang alolok na tang laben nelakan laubuk bendaunan na tang labes sanisian la tontong umbura ki waisang pindan laubora ki sakke sang gori-gori antau bating tang apa kundung tang mario tang pakalubamban sundun tang beluakan lubuk tang besanisian matarana basakena na balayan paduk to say tongkon buang tontong basakeki solonasang. Dari dalam ini kita